turabasuhuza inshuti ba News Africa aho muherereye hirya no hino ku isi, tunaboneraho umwanya wo kubahereza ikaze mu nkuru z'incamake mu Kinyarwanda. Nk'ibisanzwe uyu mugiye kubana ni Alex. Incamake mu Kinyarwanda, reka duhere hano iwacu mu Rwanda. Usibye RDF n'igipolisi cy'u Rwanda nacyo gishimirwa ubunyamwuga bukigaragaraho mu butumwa bw'amahoro muri UN. Ni mu gihe muri Kongo havuzwe imirwano ikaze kuri uyu wa gatandatu tariki ya 24 Kanama muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024 muri teritwari ya Masisi. Ni mu gihe muri Israel umuriro mu burasirazuba bwo hagati, indege 100 za Israel zikoreye ibitwaro 1000 bya Hezbollah. Ni mu gihe umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa yagize icyo itangaza ku bwicanyi bukorerwa abasivile ingoma. Incamake mu nkuru mu Kinyarwanda, reka tuyisoreze kuri ingi ivugwa muri Kongo. Impamvu imwe gusa niyo yatumye abasirikare ba FARDC bari muri misiyo ikanaga barasanye ntihagira n'umwe urokoka. Inkuru irambuye irabageraho mu kanya, reka tubanze gutumika abadutumye. Dr Soft R ni imwe mu studio akora amafoto meza, akora ibintu byiza bijyanye no kubyifuza. Dr Soft R studio yivuze abantu benshi bumva amafoto meza, bakumva amashusho meza, bakumva shoot bijyanye no kwandika ku myenda, birimo gushyira amafoto ku myenda, birimo gushyira amafoto ku makaro cyangwa se ku mabuye, no kuraminatinga cyangwa gushyira ifoto ku gikombe. Ibyo byose n'ahandi wabisanga atari kuri Dr Soft R studio. Dr R studio yiyemeje gukorera abaturarwanda kujya ibakorera ibintu byiza kandi birambye. Dr R studio iyo uyikoreshejeho ibirori ukayisaba kwigukora amafoto cyangwa amavideo, ibyo byose ibigufashamo neza cyane. Irabifata ikabibika, niyo byaba mu myaka ingahe uragaruka inyuma ukabibona. Dr R studio si ibyo gusekora, igufasha gutunganya filime, gukora indirimbo, ikagufasha no gukora ibindi bihangano byawe nk'aba artist, igufasha gutunganya documentary film ibyaranze ibikorwa byawe. Dr R studio igufasha no kurikodinga. Rero Dr Soft R ibyo byose yagiye yiyemeza gushyira ku banyarwanda n'ibindi byinshi. Ushaka ubusobanuro ushobora guhamagara kuri 0788040417 cyangwa se ukaba wabandikira kuri WhatsApp kuri nomero 0788447544. Dr Soft R, igisubizo cy'abanyarwanda. Usibye RDF, igipolisi cy'u Rwanda nacyo gishimirwa ubunyamwuga bukiranga mu butumwa bwa UN. Umuyobozi w'ishami rya polisi mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kugarura amahoro mu gihugu cya Central Africa, Commissioner of Police CP Christopher Bizimungu, kuri uyu wa kane tariki ya 22 Kanama yasuye abapolisi b'u Rwanda bagize itsinda rya Rwapfu bakorera mu murwa mukuru w'iki gihugu. Ni muri gahunda y'uruzinduko agira mu mitwe itandukanye y'abapolisi bari mu butumwa bw'amahoro muri Central Africa, rugamije kubakangurira kurushaho kunoza imikorere bubahiriza amahame y'ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye. Yakiriwe n'umuyobozi w'itsinda rya Rwapfu 110 Senior Superintendent of Police Jean Claude Munyarengwe, amugaragariza ishusho y'ibikorwa bitandukanye byaranze iri tsinda kuva ritangiye ubutumwa muri iki gihugu. SP Bizimungu yashimiye iri tsinda ku muhate n'ubwitange bagaragaza mu gushyira mu bikorwa inshingano zabo, abasaba kudacika intege no kurushaho kurangwa n'ubunyamwuga kugeza igihe bazasimburirwa. Yagize ati, Minisiko n'ishami rya polisi by'umwihariko babashimira akazi mukora ko gucungira abaturage b'abasivili umutekano nk'inshingano zanyu zibanze muri iki gihugu. Ni byiza ko murushaho gushyiramo imbaraga no gukunda akazi kugira ngo mukomeze muheshe ishema igihugu cyabatumye na polisi y'u Rwanda muhagarariye hano. SP Bizimungu kandi yabasabye gukorera hamwe nk'ikipe, buri wese agasangiza mugenzi we ubunararibonye no kurangwa na discipline mu kazi kugira ngo barusheho gutanga umusaruro bitezweho. Kuri ubu polisi y'u Rwanda ifite abapolisi barenga 1000 bari mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kugarura amahoro muri ibi bihugu bitandukanye. Havuzwe imirwano ikaze kuri uyu wa gatandatu tariki ya 24 Kanama muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024 muri teritwari ya Masisi. Ni imirwano yabaye hagati y'umutwe wa M23 n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, aho yabereye mu duce two muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru nk'uko amakuru ava muri ibyo bice abivuga. Iyi mirwano yabereye ahitwa Kironko n'ahaherereye hafi ya lokalite ya Buguri, niho habereye iyi mirwano ikaze ya M23 n'ihuriro ry'ingabo zirimo iza FARDC, FDLR, Wazalendo, ingabo z'u Burundi n'abacancuro ndetse na SEDEC.
Iyi mirwano yatangiye igihe cy'isaha z'igicamunsi cyo kuri uyu wa gatandatu nyuma y'uko iri huriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryagabye ibitero mu birindiro bya M23 muri ibi bice. Amakuru avuga ko imirwano yaje gukomeza mu bindi bice nk'ahitwa Muheto mu birometero 16 uvuye i Masisi kuri zone, ndetse kandi no mu tundi duce turimo nka Kitsuru, Nyange, Kiniro, Kuropo na Katari. Aho hose hagiye humvikana urusaku rw'imbunda nini n'intoya. Andi makuru yo ku rundi ruhande avuga ko muri utu duce twabereyemo imirwano utwinshi kuri ubu tugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Twamaze kumenyekana ko tugenzurwa n'abarwanyi ba M23 Mikitsuma na Muheto ndetse n'ahandi. Kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru dushoje hagiye humvikana imirwano hirya no hino muri za teritwari ya Masisi, Rubero na Rutsuru. Ibi byatumye abaturage bakomeza guhunga ku bwinshi nk'uko sosiyete sivili yo muri ibi bice ibitangaza. Imiryango itegamiye kuri leta nayo ikorera ingoma ahazwi mu murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru yashyize hanze inyandiko igaragaza ko ihangayikishijwe n'imirwano iri kubera i Masisi. Inasaba ko habaho kubahiriza agahenge k'amahoro kasabwe mu biganiro by'i Rwanda mu gihugu cya Angola. Ibi biganiro bikaba byarahuje u Rwanda na Kongo. Umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa yagize icyo itangaza ku bwicanyi bukorerwa abasivili ingo. Ibi byashyizwe ahagaragara n'inyandiko zanditswe na Bwana Luwerusi Kanyuka, umuvugizi wa M23 mu bya politiki, aho yagaragaje ko uyu mutwe urajwe inshinga n'ubwicanyi bukomeje kwiyongera ingo, kandi agaragaza ko bukorwa n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abambari bacyo. Kanyuka akoresheje urubuga rwe rwa X rwahoze ari Twitter ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 24 Kanama muri uyu mwaka wa 2024 yamaganye yivuye inyuma ubwicanyi bwibasira abaturage bo mu mujyi wa Ngoma uzwi nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Yagize ati twamaganye byimazeyo ubwicanyi bukomeje kwibasira abenegihugu bo mu mujyi wa Ngoma, umujyi urindwa n'igisirikare gifite ingufu, ariko biratangaje ukuntu icyo gisirikare gitererana abaturage. Izi nyandiko z'umuvugizi wa M23 mu bya politike yavuze kandi ko iki gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gutererana abenegihugu bisa nkaho ari ukurengera izindi nyungu aho kurengera abasivili. Yongera ati zitererana abaturage ariko zisa nk'izirengera izindi nyungu zabo bwite. Uyu muvugizi yanavuze kandi ko ubu bwicanyi budakorerwa ingoma gusa, ngo kuko n'Ibutembo naho hari ubundi bwicanyi bukorerwa abasivili ariko bikorwa n'umutwe w'iterabwoba wa ADF. Umujyi wa Ngoma na Butembo ni imijyi iherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo bice byose kandi bigenzurwa n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta, ariko bigaragara ko nta ruhare izi ngabo zigera zirekana mu kurengera abasivile birirwa bicwa umunsi ku wundi. Ku rundi ruhande Kanyuka yavuze kandi ko no muri turi hari iyindi mitwe yitwaje intwaro irimo Sideso hamwe n'indi yifatanya nayo mu kwica abaturage uko yishakiye. Inyandiko za Luwerusi Kanyuka zinavuga kandi ko ubwicanyi bwibasira abenegihugu ba Kongo, umuryango AFC ubinyujije ku muhuzabikorwa wayo Colonel Nanga urihanganisha abo babuze ababo, unabahumuriza ubabwira ko bari mu nzira baza kubatabara. Ni kenshi ubuyobozi bw'umujyi wa Ngoma bwagiye butangaza ko abakora ubujura bitwaje intwaro kandi bakanica abaturage muri uyu mujyi harimo abasirikare ba Wazalendo n'abasivili. Bamwe muri bo bagiye banatabwa muri yombi, abandi kugeza ubu bagakingirwa ikibaba kuko harimo na bamwe mu bayobozi. Dr. Soft R Studio ni studio nziza cyane ikora amafoto meza, igakora ibyapa, igakora n'ibintu byinshi bitandukanye. Dr. R Studio ifotora mu makwe, yaba amafoto ndetse n'amashusho. Ni amafoto aza ari meza cyane mu buryo bwose wifuza. Ikindi cy'umwihariko ikubikira ibintu byawe igihe kingana n'imyaka myinshi ishoboka, ku buryo n'umwuzukuru n'umwuzukuruza wawe yazaza muri Dr. R Studio akaba yabasha kubibona. Ntabwo birindira yuko waza kureba ibyo yakubikiye igihe cyose ubishaka. Icya mbere uko umuhamagara cyangwa ukamwandikira kuri WhatsApp mu nomero twatanze ruguru, asigaye nawe akaba yabasha kuguhereza amashusho yawe, akaguhereza aho ushobora kuyasanga kandi uwawe uyasanga haba hizewe. Dr. Soft R Studio ikwandikira ku myenda, ishyira amafoto ku mabuye, iraminetinga amafoto, ishyira amafoto ku matasi ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Usibye gusa igukorera ama invitation, ikora save the date, igukorera na business card. Usibye n'ibyo ngibyo ishobora no kugushakira umutahiro wabigize umwuga, yanagushakira MC mwiza kandi ushobora kuryoshya ibirori byawe. Dr. Soft R Studio iyo ifite serivisi nziza cyane gendanye n'ibyo ushaka, ukora bageti y'ibintu byawe byose.
igufasha mu bintu bitandukanye, ibirori bitandukanye hose irahagera. Ku bindi bisobanuro ushobora guhamagara kuri 0788040417 cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp 0783434544, yaba na sonorizasiyo yewe hose ibihari. Dr. R Studio gukorera n'ibyapa bitandukanye, yaba 3D cyangwa black banner, white banner, aho hose Dr. Soft arahari kugira ngo byose abigukorere. Impamvu imwe gusa niyo yatumye abasirikare ba FARDC bari bari muri misiyo ikanaga barasana ntihagira n'umwe urokoka. Ni ku munsi w'ejo hashize ku itariki ya 24 Kanama mu mwaka w'ibihumbi 2024 nibwo abasirikare batatu ba leta ya Kinshasa bari bafite ipeti rya Adjutant Chief bavuye i Lumumbashi bajya muri misiyo ikanaga. Ubwo bajyaga kugaruka, umwe muri bo yasabye komando wari uyoboye kumwishyura amafaranga ariko ntiyishyurwa, niko guhita arasa komando na mugenzi we barapfa, nawe aza kwicwa arashwe. Nk'uko amakuru abivuga, aba basirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari mu itsinda rya PM, bakaba bari mu butumwa ikanaga gufatayo ibikoresho bya gisirikare birimo imbunda n'amasasu. Ubwo kuri uyu wa gatandatu bari bagiye kurira indege bava ikanaga bagaruka i Lumumbashi, umwe muri abo batatu yabwiye komando kumuha amafaranga ya misiyo bari bagenewe guhabwa, undi nawe amusubiza ko amafaranga aza kuyahabwa basoje misiyo. Kwerekeza ikanaga bava i Lumumbashi bagiye n'indege, byari ngombwa ko n'ubundi bongera gukoresha indege bagaruka. Aho rero niho uyu musirikare yahawe igisubizo cy'uko aza guhabwa amafaranga ya misiyo nibamara kurangiza misiyo bageze i Lumumbashi. Bakiri muri ayo nibwo uyu musirikare yahise arasa uyu mukomando wari ubayoboye muri misiyo agwaho. Yarekeraho kuko yahise akurikizaho n'uyu musirikare wundi bari bari kumwe amurasa amasasu atatu, nawe agwaho ngaho. Amakuru akomeza avuga ko nyuma y'uko uyu musirikare yaramaze kubona bagenzi be bapfuye, niko guhita yiruka. Icyo gihe arimo kwiruka yaje guhura n'umudamu w'umusivile, nawe ahita amurasa arapfa. Muri icyo gihe nibwo abasirikare basanzwe bakorera muri ibyo bice byo muri Kanaga baje guhiga uyu musirikare, baza kumwica bamurashe amasasu menshi. Iyi nkuru isoza ivuga ko imirambo y'abasirikare yaje kurizwa indege yoherezwa gushyingurwa i Lumumbashi mu cyahoze cyitwa Katanga. Amakuru yacu reka tuyasoreze kuri iyi nkuru ya Israeli. Umuriro mu burasirazuba bwo hagati, indege 100 za Israeli zagiye kwangiza ibitwaro kirimbuzi bya Hezbollah. Igisirikare cya Israeli cyavuze ko indege zacyo z'intambara zagabye igitero ku bihumbi by'imbunda za rutura zirasa roketi za Hezbollah muri Libani zari ziteguye kurasa mu majyaruguru ya Israeli no hagati. Itangazo ry'igisirikare cya Israeli ryagize riti indege zigera ku 100 zirwanira mu kirere zarashe kandi zisenya ibihumbi by'ibitwaro bya rutura bya Hezbollah byari byashinzwe mu majyepfo ya Libani. Byinshi muri ibyo byari byatunzwe mu majyaruguru ya Israeli, ndetse bimwe muri ibi byari byatunzwe hagati muri Israeli. Umuvugizi w'igisirikare cya Israeli Lieutenant Colonel Nadava Shushani yatangarije abanyamakuru ko Hezbollah nayo yarashe ibisasu bya roketi na drone amagana byerekeza mu majyaruguru ya Israeli. Shushani yagize ati ibisasu bya roketi byari mu gitero kinini cyari gitegerejwe kandi twashoboye kubiburizamo igice kinini cyabyo muri iki gitondo, ariko ntagaragaza neza icyo Hezbollah yari igamije. Yongeyeho ati turacyari mu gusuzuma uko byagenze nyuma y'igitero, haracyari umuriro. Hagati aho ikigo cya leta gishinzwe amakuru muri leta ya Libani cyavuze ko umuntu umwe yapfuye azize igitero cya Israeli. Ibitangazamakuru byo muri Libani kandi byatangaje ibindi bitero hirya no hino mu majyepfo y'iki gihugu. Cawu cawu nakagaruka, mwari kumwe nanjye Alex.